ner malaken yam kana diala kontin barwani lingwasme biya kamal anda mandun ni chankos nyak anong ye rachame bana lerme bana jelinkel jo ngora bana linkel gwasame te kon kala to podiok yangwan to go liang to de kon kalinkel ka do badan en chak nung je ana bana jo me bana jelinkel please gor no bi channel bi support subscribe ko notification bell ko jetwan komite kala mi ci break ba shamala shi bekeji jo ban lingwasame bere which ka nyirol Nyirol Youth Association ka jo mi chikan lat gwasame wati ke kwer mala chairman kwer money wajen take comment mi chetup comment mo chetup ka warga mi cha gor ekume Sudan People Liberation Army in a position let's pele ayo wati ke warga mi cha gor che ko challenge don't take dormi chalar kumes pelayo kanyirol and winimi chalat gwasmene wo jen chaje yen kalanken ya yen kalanken jare ti jen tama ka jow and dan and chalat so milero den tama mugoro de yen ngach ka jow and chalat ken wa chaje yen ka yan ka je ka der mi chalat netin kontin ten winimi kan men dana la comment men jega chalat kana kon lat long but chalar jen wochen jen wudo mo chaje yen chairman Nyirol Youth Association chaje yen je security re which kalanken chajo mo chaje top kare jam ka kuma spela yo kanite content yan ku wudo mo ka jo dana chalat gwasame bana lerden bana jeleneling re wike Tambura County ka Western Equatoria chala do kuma spele ayo kuma de pin Dr. Riek Machar marwai ke Dr. Riek Machar ka jo machalat gwasame chala den go ken ichikane to shop ka dok kan ka moy ka bot karam kel mi chikane nak ya ka gwanyi be jo me be ajelin ka do badan en chalat ke je ke men charge report ke je ne konen tere wichin binami abu kon me bana jelin kel ko gor kono bu ko wanji bu kon kalin gor jen wo nyaga je ne ko kien chit man ngek kone mi shi gwasame che chop ka jo ma chalat gwasame chalat wo ne rewi ke Tambura charam kel chajanak ka ga dang dok ti shamoy ka bot are ne dang dok ko ne amoy ka bot waram kel agwar nyan metot ka cha dol dang raw ti ko kien ka je kel cha moy ka bot lawo nyam kel ka dol dang raw ti ka bot karam kel chanak so mnyo da gwano ga dang dok chikan bot chikan gejek yala dino kan de injin kontin nakaran ka moy ka gad bot waken eke de ni terwai ke General Alfred Futuyo Karaba jen akwerne ki governor dung yambio ngai kone ko korpente konte chiwe yan me dane chala kuma kirma yadi chana jenen me chi kon lingan go shwa Alfred Futuyo shwa je joch re kwara kirma yadit ka domi moken kana lakene Dr. Riek Machar Alfred Futuyo jen ramkel ka Sudan People Liberation Army in a position ki kuma spela yo marwai ke Dr. Riek Machar jen akwar ki governor ka gor ka je wutke dodien mila deputy chairman ki deputy governor ka kume marwai ka yambio ala deputy chairman ya kume ran kume dung Sudan Liberation Army in IG in government ala kuma kirma yadit ka gwaze da ne ci kirma yadit ce gono be wudu me be je wuken ne ko kien cenga no ku Dr. Riek Machar ku je jogo no randu na me telo no berwe wacho woni je ka lwangde na mone ci terme dit we no ko gwaze dan ci Alfred ci aje wuka weramo ne ke jen weramo ci kuma kirma yadit ci kande ci kana jak gwaze dan Alfred Futuyo Karaba tetin ka ci kana dwany match ni re duara lo nakana gwaz mo ci Alfred Futuyo ci ro de kula bar yoro barka besdien ala base SPLIO ajene kutik da kola ken of course chaje deny kum kirme yadi no ken to but jetwo ko te ka gat te cha lok kep gwazidan te jen akum SSPDF ramedan la deputy chairman deputy governor mala ran kirme yadi jera medan echi gat ut ken me cheka ka jo wadan chaling men me chaka kamji UN ko bit kel ka jiwan ko dong de mo keriek shu Alfred Futuyo chora barko wa bat ke tigde ajen dobe dane jene ke jere kumeka ka yambio
shude me chu kwari yo lo kan rude rewde men cha kwan ala tam jala acting governor tamare wajin binami ka tambura ke kai yambio anyway tambura jen dado badana nagnatin ko area ka liucha le tambura an binami no so Alfred Futu yo gwazame yoro chubar ken cordiality ken network ken kordung nasir ken network me bukula dek pinyare wi ka panal keliu ke bawo ka jongle ka bawo ane ka unit state ken network reality and actual Alfred Futu yo chaje wo karam kel ka kume aspelayo in a position kuma dakting machar me chaje joj eno chuchu kunene ke en tamba ka jo machalat gwasame awajen ci deyne ke ala deyni SSPD de kon ci kon ci SSPD but deyni SPLAIO atin to pin dakting machar ke troy ke tam general Futuyo Karaba Alfred Futuyo Karaba mente dore witin binami ka kuma SPLAIO waje Ramadan ci na ce ka make ce na ce ka de kolarno ce ka nyurika ke deyni ka shiga ne da shirkar to ci kan ka bar ka shiga ramkel ci kan na ka jin rob dan cha gwen ke je ma gwe ge jen wo namba don cha dia to kuma kirma yadin ngai ke je ke netin kon tin ala chur atin kon la ken ga ya kep rewin dia la tikitin beken ka nan ka kuma dien ala kuma SSPD no ka ngai kon ngo en rewitin winimi ka tambura tin security tin long ka jen kor pada pai wa ne ri shop ko ngwan ke woni am cha ka ne rewitin winimi wa na mo jereng mudi che jenong ka jo ma cha ko kwen gwas me nywa ka kel yen tama Ramadan en la kweren winimi no me la kwer police ni te ka jo me chalat gwasame ajene ne ajene chine independent day chine bulat independent day e run chanka bangwan ka pay baro kon wala changa badde ka pay baro run chin dangro jan dangro du dich akane chine bulat kon tame pintega no katala mi go ken ote malretin ko cha nei mak kume SPLAIO ka jo ran chikana lat gwasame according to the information and chikana pass ka chaling akene yantama chine dual ko ba independent day ba jelat ko ko kamana betwo yanche jogona ne ka leran yam gwat danin channel right tin dio je mishi video nyam chije gwich o ler channel link ka video show channel right wona ne nuore nakeke boka ke kuma kirma yadit so for that reason tela duom de independent day de jelat ke je ka wona ka miliuka so jawlat ke magwat me ne tela da gwat me ka yambio ke ka tamburan winami kene de kontin gorke kirma yadit ne de gorke kirma yadit de kalarmo ko tin security tin cine independent de cine bula ray duara ano ajen jordani kala kare duare ni winimi te SSPD updaten South Sudan People Defense Force de ni kirma yadit de ne jante ken winimi ke ken chicken independent de chicken bulat so me kuma la to mentere wiki juba deoje en independent de chai de lat kodi wona ke michu ina ka wona ka miliuka tela duome de celebration de lat keje keliuna so jo me gor jen wode je nywaga je kelje ne ko ne len karwa ni gwasme jo de ne me dero kane di al continue role buñ keden te ka gambela jo mo gor no de nywaga je kel ka tara nan cha gor keje no but ngode kan full information kan jek but chala do ne ke yitang ko le la tarpam chala do te garam cha goje ka kiram sha nak no kwaje le kwich ami ber nang nuer ki ga nuer karodian but jo mashallah dan tamen wo chi tuogan gwasmo so gorjen wo de yen ke chek melero no mone ngai kon rol buñ ka gambela mala tuong ni chiang akam nuer ken ber baneme mishala de gwe ke jen wo dong dara kam nuer karwade ki nuer karodian wa toka tarpam no gwada ti ke kem ko la tarpam jen gwada dan tuong no motin gorno biya tanda na lero de biya ngach no enda manu ni chen ko nyek mala yen no ngro ni gwas ma kan TV en mana nyago jek kala radian biya te kamal chui paro jeno bi channel bi support ka bi subscribe ka bi notification bell bi twany ba gwada dan en mi jira mi jidit jen dan lo de gwas me so en bana te kamal bana jek kala radian chui paro jeno bi channel bi support bye bye